Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo duraa maqaan kiyya Saadiyaa jedhama. Waan jiruuti tiyya keessatti rakkoo jabduu natti taatee na rakkiste takkatu jira. Rakkoo tanaaf furmaata dhabee hedduu cinqamaa ture. Amma gama Nuural Hudaa kana dhaddacha addaa tokko banamuu dhageenyaan iyyannoo kiyya kurfeeffadhee as gore. Iyyannoon tiyya akkasii gadi kana. Abbaan warraa kiyya nama gaariidha. Haala amala bareedaa qaba. Garuu sababa rakkoo takkaatiif adda bahuun dirqama nutti ta'uuf deema. Rakkina kana furuuf yeroo hedduu yaalii godhee dadhabe. Ofii kiyyaa qofa osoo hin taane namoota birootis itti ergee karaa hedduun yaalee jira. Garuu furmaata takka illee hin arganne. Rakkoon jabduun jiruu teenya diiguuf deemtu tun salaatuu dhabuu isaati. Abbaan warraa kiyya kan haala amala gaarii qabu kun Rabbi isaatiif sujuuduu didee jaalala teenya boreesse. Yeroo hedduu salaati jedheeni kadhee dadhabe. Nama gurguddaa isa biratti kabajaa qabu sitti ergee humaa sirraa dide. Sababa kanaaf isaan adda bahuu filadhe. Tarkaanfii irraa boodaatti seenuun dura murtii dhaddacha kanarraa natti kennamu dhagahuu fedha. Abbaan murtii dhaddacha kanaa iyyannoo kiyya kana ija shari'aa islaamaatiin ilaalee murtii haqaa kanaaf kennu gaafadha. Iyyannoo lammaffaa aniyyataa aatu qaasaan jaama. Sagantaa quuqaa keenyatti mannee furmaata itti argannu kana nuuf banuu keessaniif hedduun isin galatoomfadha. Anis akkuma iyyattoota biroo waan rakkoo natti ta'e takka qabadheetiin gamana dhufe. Ani jaartii bareedduu Rabbiin guddaan faayee uumeen badhaafamee jira. Jaartiin tiyyaa toltu namaati. Haalaan inni si jaaladha. Garuu ani fedha akka isii irraa dhabee addooyinaan gama dhaddacha kanaa dhufe. Jaartiin tiyya gaariin jaalatamtuun tun guyyaa tokkoofis akkuma tasaallee siin jaaladha naan jetteen beektu. Namni ni umrii kiyya guutuu waliin jiraachuuf murteesse akkamitti jecha tana naaf dhabeetu na yaaddeesse. Sababa kanaafiin gama dhaddacha kanaa dhufe. Abbaan murtii waan naaf murteessu yookaan waan irratti murteessu dhaggeeffachuuf qophiidha. Hiya zawjati unwanuha unwani wa habibati bustanuha bustani. Fariyaa waan jettu qabda iyyannoo tan irratti. Iyyannoon xiqqoo jajjabaachuu jirti. Kanaafuu waan jajjabaatte garuu humna qabu achi dabarsineetta. Santu gaarii. Har'a iyyannoo sadaffaatiin itti ta'uu fedha. Hayyee itti fufi. Iyyataan sadaffaa sagalumatti yaaniin iyyachuu fedha sagaleen tiyyaa dhaga'amtuu jedhe. Dimtsaachinis samaa jechuun. Akkasi. Haa iyyatu jalaa hiikaa. Itti fufi iyyataa sadaffaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qopheessitoota sagantaa raadiyoo Nuural Hudaa akkam jirtan fayyaa keessan nagaa. Egaa bakkuma jirtanitti nageenya Rabbiitii fi rahmaan isin biraa jiraatu akkasuma warri sagantaa dhaddacha jaalalaa kana qopheessitan jaalala Rabbiidha isinirraa jiraatu isinillee warroonni sagantaa dhaddacha jaalalaa kanarratti sagantaa nuu kennitan Rabbiin waan isin barbaadanii waliin isin haa ga'u jenna akkasumaan har'a iyyataa fanna karaa dhaddacha jaalalaa dhufe ani himata u'aatan jaama haadha manaatiyyaa ni madhaati manaatiyyaa shaa'uu jaamti. Haadha manaatiyyaa hedduu jaaladha hedduu na jaalatti jireenya keenya keessatti gammachuu waliin qooddannaa gaddallee waliin qooddannaa. Haadha manaatiyyaa jaalatamtuu kabajamtuu tana hedduu wal jaalanna hedduun jaaladha hedduu na jaalatti. Keessawuu haalli maatii kiyya ishiin itti na jaalattu haalan ani jaaladhu caalatti na jaalatti. Gama dinagdeetillee na dinagdee hamma humna keenya qabeenyi keenya nurraa fee yoo nama dhaqqabuu dadhabe kana maadhaa hin kajeellu akkasuma haadha manaa jaalatamtuu kabajamtuu tiyya tana jireenya keenya keessatti wani nurraa hir'ate hin jiru osoo akkanatti wajjin boonnee qofallee taphannee jiraannu. Wanni har'a iyyannaaf gara dhaddacha jaalalaa na fide haadha manaa jaalatamtuu tiyya tanaa yeroo gama hirriibaa gara firaasha hirriibaa yeroo baane yeroo baay'ee fedhii kiyya naaf hin guutu firaasha hirriibatti gara firaasha hirriibatti yeroo baay'ee fedhii kiyya naaf hin guutu na mormitti na dura dhaabbatti fedhii kiyya haa ta'uu jetti anis fedhii ishii dura dhaabbadhee fedhii kiyyaan guutuudhaarratti yoo kaa'oo jaalalti teenya fi waldiddaan teenya nu lamaan ceddutti uumamte sababa kanaaf jechaan usee itti dhiisa. Har'a iyyannaa kanatuun gara dhaddacha jaalalaa na fide kanaafan gara dhaddacha jaalalaa dhufee jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نقفة خير دا ور خير رب لي أولو وربنا واتاسجد جادا قم سغنتا كنيا سغنتا ديبسا والرئيتا داتسينا بإذن تبارك وتعالى ومنه وكرمه. أدتي ينو جاللا كجالة جبسو داف قد دابته يالي دتاسسا ديبسا غاري بإذن تبارك وتعالى قولوا إن شاء الله. إيتان درا وانجو جارسكية نمهالا غاريتي جت دوبا. إيتون درا جارسكية نمهالا غاريتي غرو هنسلاتو وان هنسلا نفجتشا إسان الدبيو بربادا. وان جندوبا أولا وقبل كل شيء وهند درا واني در سوق أبو نما توكو وججراتشوف صاحب قدتشوف الدين ديني لا بفساتي مت حال إساتي مت كابن يساتي مت. كان نبي كنيا عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعله تكن في الأرض فساد عريض. يرو إسنتر في نمني ديني إسا جالتا كهال إسا جالتا انت لتيسا اتهرم سيسا داج يو ددن أمو بدي قدة لفكيسة رقم مفتاج. نمني نما دينة اتهرم سيسو ديده بلا قدة بدي قدة قند إسا سينا جاتشو خبجا دينا كديد نمني أولي موسى دا ديده أولي فرعون باتجان نمني ربي في قبرو مدده قبرو ما إلما نمات سمدته. فماذا بعد الحق إلا الضلال. إيقا رقادده ترمالي ونينك يسجرون جو. نعم إيقا حيرما حلالي خربين قرت اتأيفت داجدو حيرما دينا انت ليسا إيقا حيرم سيسن حيرما قرت مع سيادات بكبو أججو درا درسي نمني warri intala ufiitti kennuu qabu nama diinii qabu nama haala qabu ta'uudha qaba jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Gaafsan si dabarte achi booda hoo eegadiin beeyte eegadiin dhageesse maaltu sirra jira? Wanni sirra jiru nama kana eega gorsitee si qeebaluu dide isaan adda bahuu malee wani takkan jirtu. Lannoo nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan nun jee فمن تركها فقد كفر. نمني صلاة كان ديس كفرج كافر لا يدفن في مقابر المسلمين. أصدق قبر إسلامك يسات الأول منمنسون قبر كافر أجيفم قبر كافر أجيفم دعان إساء جرا إساء ديسي إسلام وججرات شون قبو جيجو أولا مبي كتكت جرون سو ججرات شو ديسي warra du'aa wajjiinuu jiraachuun qabu. Qabrii islaamaatirraa fageessanii qabrii kaafiratti awwaalan. salaanni tun amriin isii jaba. ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى وحيا مباشرا عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى. نبي محمد أوليامي وفت أوليامي ربي سبحانه وتعالى بك سدرة المنتهى بك جنة نجرتو أجتي سمرت أوليامي واي صلاتها كان اتكن يجو واجب اتقول يجو أجتي بغير واسطة ملايكتشان أسو اتني من خرا ملايكتشاتين وفي فربين غرتي صلاتها كان واجب سرقود سيب أمتك يترتي يجو تدبرس أمرين صلاتها جبات الراج سامي دكيتي صلاة النبي كينيا عليه الصلاة والسلام أتشيرو في دبرا وعلفتو مت شريعولي برا شريعولي هدو كرام ملايكي تشاتين اتفيد دتشي تنرات تتغفيد أما صلاة سامي دكي نبي كينيا عليه الصلاة والسلام أتشيفو دتيرو في جبنا صلاة لا نمني صلاة كان بليس قافتو كو نبينا عليه الصلاة والسلام سامي دكي
jibriil deemeeni namticha tokko kaciisu tokko ammoo kabira dhaabbatu dhagaa baadhatee argee jee duuba ka dhagaa baadhatu kun dhagaa kanaan fuudhee mataa namticha ciisuu kana falaxa jedhe dhagaa kanaan dhagaan kun yeroo konkolaate ammallee dhagaa kana fudhateetuma itti deebisa jedhe yeroo inni mataa isaa kana falaxu dhagaa kana yeroo fudhachuuf jala achi deemu yeroo inni dhagaa san fudhatee achi as deebi'u bikki falaxamte sun duruu waliif fayyite jedhe yaa jibriil maaluma kun jedheetin jibriil gaafadhe je nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe jibriil alayhi salaatu wassalaam kuni gurbaadha ka salaata waajiba taatirraa rafu ka salaata waajiba taatirraa rafu jedhu subhaanallah yanaamu ani salaati almaktuuba ilaa guyyaan qiyaamaa gahutti mataan isaa akkasi cafaqama jechuudha yeroo mataan isaa cafaqame ammallee rabbii walitti fayyisa maaliif akka azaabni laalaan itti dhagahamuuf ammallee namtichi bira jiru dhagaa fudhateetuma ka rabbiin itti wakkale ka maleeykaadha mataa isaa kana keessa itti gadhiisa jechuudha amriin salaata dhiisuudha osoo guyyaan qiyaamaa sun hin gahinuu azaaba namatti farada jechuudha guyyaa qiyaamaa hoo eessa seenan ibidda saqar jedhamtu seenan maa salakakum fi saqar qaaluu lam naku min almusalliin maaltu ibidda saqar jedhamtu akkaan qabsiifamtuu tana isin seensise yeroo jedhanii gaafatan warra ibiddaa nutin salaannu tanaafi jaan subhaanallah namtichin salaanne ibidda saqariitiif uf kurfeeyse jechuudha hin danda'u waan hin dandeenyeef uf kurfeeyse ibiddi waan danda'amtuu miti salaannitun awwalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yooma alqiyaama dura wanni namni ittiin herregamu dirree qiyaamaa yeroo dhaqe dura salaatarraa rabbiin isa gaafata waajiba hedduu irra kaayirraa salaatarraa dura gaafata فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله يو سلاني تلته وجين ساتله يو سلاني بده وجين سجلبت نعم سلاني تل إسي نبي كenya عليه الصلاة والسلام دامته براكوت الراج وسيا إسا دامس إسا كجاف الدنيا راجودانو رما هفورة بافنا إسات كوني جبين الراج أمرين صلاة جبات الراج الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم صلاة جبي فدا جبرني الله ميدنا كان دامته دو نبي كenya عليه الصلاة والسلام كناف أمرين صلاة أمري لا فادامتي نعم وعمودها الصلاة دين الإسلام كان أمرين الراجبة أتوبان دين الإسلام صلاة نمني أتوبا من إساء كيسا كفي زمن الركو فيجو يعني دين أو في بل ليس يجو ردو بنامتج كناف أمرين صلاة أمري لا فامتي نمني هنگا صلاة تي مكا إسلام بافتو الله إسلام هنجرمو إسلام وجين تاون إسلام سنغوتو مكا إسلام بافتو إسلام سنغوتو أنن جالت دان أفاني إسلام بافتو هنگا هجيد أمول إستججو كناف أدبه تسر رجرة دنيا تنتزف كسارستي آكرت اللي خسارة سني في الرقم تيجو كناف فقادوا بك سني سنجنة أبوليتي تاني قافي لما يستورا وانجتو جارتين تيا نما غاري دا نما بريدو لكن أمو قيو ما تكالي سجالة أنان جتين بيتو وجادو بقافتان كن أسلتي نبي كن مالجر عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه نمني تكو أبوليس ساير وجالته سجالة جريت هاي موجه أكدرن جالل إسات اللينس إساب أرقمتي جري لجور والجالة تنججو إيغا نما براتي تو سجالة دا همون برباجيزي مالا جالل جارسا جارتي جارتين جارسا سجالة دا جتشون جارسي جارتي دا سجالة دا جتشون وان برباجيسادا haalli tokko tokko ni argama naannoo tokko tokkotti akka naannawaa ta'e jaartiin si jaaladhaa kana qaanfachuun akka warra duritti naannoo tokko tokkotti ammas aadaan sun kaafee ni jira si jaaladhaa waan akkanaa walitti dubbatan jaalalli isaanii gorma keessa teessiif hojiidhaan ammoo jaalala kana ni mul'isan
kanaafu warra akkasiitirraa jaartiin kee ta'uutu mala yoo hujii isiitiin jaalala kana mul'iste si jaalachuun isii beekama warra kee jaalachuun si jaalachuu beekama si jaalachuurraa warra kee jaalatti kanaaf afaaniin siin jechuu dadhabdus qaanfachuu isiittu mala tana laaftumatti ilaali siin jenna waan hujiin isii jibbisiisaa hin ta'iniin hujimmaan isiin dalaydee si jaalachiisunu sunu jaalala keetirraa siin jenna طيب gaafataan sadeessituudha waan jedhu jaartiin tiyya nama gaariidha warra kiyyallee naa kabajji laakiin ammoo wal qunnamtii bikka firaashatti rakkina qabdi waan ufi feete malee tiyya hayyaman gootu jaadu waan jennuun duuba نبي كنيا عليه الصلاة والسلام وانجر إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح انت اللي تكايرو فراش جارس إسيلا ضد جارس اتهاجمه ملائكة أبارا هنقلفت بريدود رواية براكي ستي حما إن الرجالة رواية براكي ستي حما نعم ربي انقرتي سبحانه وتعالى والجرو كعرش الرجل سونس إسيسان الرتد لنا أجل وكان الذي في السماء ساخطا عليها حما نمتج الرجالة تتي دلن سو ربي فلتت كملائكة فلت حنقا يا إني هيما قد إيفي كيف ما قلوا في التججو إذن دلن سو ربي لافتومي تملائكة لافتومي حديث براك يستي وانجن النبي كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور قربان جارتي إسا حاجة فراشاتي بتكناني ودافي رويامي وصو إلي الرجرات اللي داها رفتوجي بدينا قد أجرا إبدار كاكبار إستي أجمت دامستي أجمت تدابدي حاجة إسا هافتو جادو أمرين كن أمري لا فامتي وصو نمني توكو نما توكو سجود بؤن كهيا متاتي لسجدت المرأة لزوجها سلا جارتي تجار الساف سجود بؤ أجي نبي كنيا عليه الصلاة والسلام أمري جبا أمري نساجو قالي سا سرت قولوا قبدي حاجة إساك أجهلو تيغو قبديجو إن تلي تكهن صومن وزوجها شاهد وصو جار سبي يجروج نبي كنيا عليه الصلاة والسلام صومنا سنة ججو صومنا واجبا نصومنتي eenyuun illee hayyaman gaafatu soomana waajibaa soomana sunnaadha ammoo hayyama jaarsaatiin malee hin soomanini yoo jaarsitti haajame hin beeytu duuba amriin kun jaba kanaaf qaalii godhuu waajiba isiiti sirratti ammoo wanni jiru atis udrii isii rakkina isii ilaale dhukkubuun mala rakkinni hamaan tokko tokkotti jiraachuun mala rakkina san sharciin isiifis ni ilaalte jechuudha isii yoo rakkina tokko hin qabaanne dhukkubni tokko miidhaan tokko yoo tin argamin akkanumatti isa hiraarsuun hin barbaachisu qaalii godhuudha qabdi jenna sagantaa keenya asirratti dhaabbata rabbii waan barani nu afamsiisu itti nu hadalaysiisu jazakumullahu khayran wa ahsana ilaykum wa ja'ala aljannata alfirdawsa ma'waakum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh مع السلامة إلى اللقاء هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها